Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala laphakade, siyabonga mnini mandla onke. Ngempela makukhona wena bukho bomnyama. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu namandla, nakulesikhathi uyinkosi. Baba wethu lo ingcwele kuvele kukhanya ngoba sewukhona. Sewukhona siyezwa sewukhona kulena ndawo. Baba wethu lo ingcwele siyezwa sewukhona kulena ndawo. Moya lo ingcwele siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala laphakade. Khuluma namuhla ngathi uyaqala ngetimpilo tethu. Baba wethu lo ingcwele, baba wethu lophakeme. Namuhla uyinkosi uyabusa wena wedwa. Wena lohlele esihlalweni sobukhosi, wena logibela amafu njengenqola. Sithi bayethe uNkulunkulu wethu. Siyezwa sewukhona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyala yonke imimoya egameni lika Jesu Kristu, egameni lelinemandla lengaphazamisa kuthi sizwe izwi lakho uNkulunkulu wethu lo ingcwele, uNkulunkulu wethu lo nemandla. Namuhla babe siniketa wena ludumo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kungako sithi akumnyama mawukhona. Baba wethu lo ingcwele sikhanyisele uNkulunkulu, uhamba hambe phakathi kithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngekuthemba ligama lakho uNkulunkulu wethu. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Angibingelele bonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Asishaye intanda, asishayele bonke bazalwane labaphakathi kithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele futhi ngekuthi thoba abafundisi bonke labakhona ngaphakathi kithi egameni lika Jesu. Asibashayeleni intandla egameni lelingqwele, egameni lelinemandla. Ngibingelele ma-ashas nema-protocol alenanzawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sishaya intandla bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele i-praise team egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sishaya intandla sikikize egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngekuthi thoba futhi ngihambe ngiye ku-program director egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu, simshayele intandla uSesiGlory egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lelinemandla, egameni lelithembekile. Ngishone phansi bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lana ngicela ukuthi kungasali umuntu egameni lika Jesu, egameni lelinemandla, egameni lelithembekile. Sine president egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, the president of the church egameni lika Jesu, our father, the apostle, the bulldozer, the preaching machine egameni lika Jesu Kristu. Shaya izandla, kikiza 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 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shaya izandla, shaya umlilingwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Our father is here egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shaya izandla ukikize egameni lelinemandla. Phinze ngishone phansi ngekuthi thoba lokukhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. The angel of the house, our mother, our mother. Shaya izandla ukikize egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla egameni lika Jesu. Our mother is here egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kikizo ushaya izandla. Our prophetess ukhona phakathi kithi egameni lika Jesu, egameni lelina. Shaya izandla, shaya imlilingwane egameni lika Jesu. Singakacetsi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siphasi kwe-umbrella egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Le umbrella lesiphasi kwayo bazalwane, ngisho leli gqobo lesiphasi kwalo, uma singazihlonipha ngeke lisebenzele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngathi ungakikiza ushaya izandla
uthi anointing ayingisebentele shaya izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha i-anointing yase-house of praise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha shaya izandla ukikize. Awunethwa imvula uphasi kwe-umbrella. I-umbrella bazalwane umunayo ayimisi imvula kodwa yakuvikela ukuthi unganethwa. Haleluya. Ngicela kuphinza lapho. I-umbrella ayimisi imvula kodwa iyavikela ukuthi unganethwa. Haleluya bazalwane. Siphasi kwayo i-umbrella. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha thani makhi wende kahle wafika. Wende kahle wafika. Egameni lika Jesu Kristu siyabonga egameni lelinemandla. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Thani makhi ngenxa yesikhathi makhi. Sitosheshe sicede. Haleluya. Ngenxa yesikhathi. Umuntu uqhamuka khashane bazalwane. Haleluya. uNkulunkulu waya ezulwini wabamba imeeting wenda umuntu wambumba wamfaka ensimini. Uma ambeka lapha ensimini lo muntu wamnika neligama ukuthi ungu-Adam. Wahlala lapha ensimini. Ngenxa yekuona ukuthi sewonile lapha ensimini wabese uyaqoshwa. Ngo-Adam loyo wokuqala. Kwaba na-Adam wesibili lokhu nguJesu. Wahamba wenda umsebenzi wakhe Jesu wahamba wenda umsebenzi wakhe. Kodwa kunento lengimangalisako nayi lento. Uthi mase afile Jesu wacelwa wayongcwatshwa ensimini. Umuntu obuyiselwe ensimini. Thane makhi. Sisensimini makhi. Unenzima yakho. Nami nginenzima yami. Asilimeni bazalwane. Shaya izandla. Shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela siye ezweni lenkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lapha kumakhosi wokuqala chapter 18 verse 41. So ibeka lapha ku verse 46 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela nje ungifundzele lesihloko egameni lika Jesu. Makhosi ekuqala chapter 18 verse number 41. Sihloko sithi kuphela kwesomiso. Kuphela kwesomiso. Kuphela kwesomiso. Bazalwane angikadeli lokuningi. Ngitele nje ukuthi kuphela kwesomiso. Ngikhuluma lokhu ngoba sibuya eMatsulu. Besina our father. Besina umpostoli wethu. Besine mprofeti wethu. Namuhla nje ngitele ukuthi umemetela ngisho lamagama yokuthi kuphela kwesomiso. Hayi nina ngasani ngiva ngala. Ngitangala namanje. Ngithi kuphela kwesomiso. Uyabona into mabathi iphelile ayikho. Lento mabathi iphelile angeke igcine ikuhluphile ngoba seyiphelile. Namuhla ngitele ukuthi umemetela ukuthi kuphela kwesomiso. Asichubeke ma. Verse number 41. Elijah wakhuluma ku-Ahabi wathi, hamba uyekudla unathe ngobe kukhona umsindvo wemvula lenkulu. 42. Ngako Ahabi wahamba wayakudla wanatha. Kodwa Elijah wakhwela itulu esicongweni sendzaba iKhameli wakhobonzela wafaka ubuso bakhe emkhathini wemadvolo akhe. 43. Wakhuluma engcekwini yakhe wathi,
hamba uyawubuka ngaselwandle. Lengceku yahamba yayawubuka. Yabuya yathi akunalutho lapho. Elisha wakhuluma kule ngceku emahlandla lasikhombisa. Solomon athi ncanzeka. 44. Kuloku kwesikhombisa lengceku yabuya yabika yathi ngibonele ifu lelincane lelinga ngesandla semuntu. uthi uyathi leli verse uthi impostoli hamba uyobuka uyobuka ukuthuli uyabuya kwesithu athi ncanzeka uyahamba lithi iBhayibheli la bekakhona khona lo muntu waNkulunkulu bekasendzabeni. Indzaba sonke siyayathi ukuthi iyakhuphukela, siyathi ukuthi alikho lwandle etulo endzabeni. Utshela lo muntu wakhe lo muntu lo bekumuntu wakhe ngathi nje sisebenzi sakhe ukuthi hamba uyobuka ngaselwandle. Lithi iBhayibheli wahamba wayobuka wangaboni lutho. Wabuyela wahamba wayobuka wangaboni lutho. Wabuyela wahamba wayobuka sola kaboni lutho. Wabuyela wahamba wayobuka sola kaboni lutho. Angathi ukuthi uteka ingaki mina la. Angathi ukuthi uteka ingaki ubhadaleka ingaki uthi ngiyahamba ngehouse of praise. Angathi ukuthi uteka ingaki ugibele mangaki ma-taxi sukusela waqala solo uyagitsela awuboni lutho. Hayi mazalwane, angathi ukuthi usuke kanini usuka kuphi, angathi ukuthi nguyiphi distance nawuyihambile, kodwa namuhla ngicela ukumemetela kuphela kwazamqo ngicela ukumemetela kuphela kwesomiso egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namuhla ngicela ukumemetela kuthi awukahambeli lide egameni lika Jesu, awukahambeli lide ngaphansi kwaleli gqobo. Namuhla ngiyamemetela kuthi yani imvula. Ngidomemetela ukuthi kutona imvula. Ngizwa umdumo wemvula. Ngizwa umdumo wemvula egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angathi ukuthi bese uphelelwa amandla. Lithi iBhayibheli lenceku yahamba yayobuka ngendlela ngibona ngayo akakaboni lutho, akazange abone lutho. Inkinga yakhe bese kakhathele, wafika wathi ngibona lifu lelincane ebazalwane akube khona lenikubonako, akube khona lenikubonako. Ungabona ngathi sawukhathele, bona something. Yabona uma kukhona lo ungakubona kuyophela somiso, kuyophela somiso. Namuhla ngiyathi batokubuda bathi uyelani, baphendula batshele ukuthi ngikhona lo ngikubonile. Ungajiki ubuyele ekhaya ungakaboni lutho. Uyabona uma ungaboni lutho kusho ukuthi angeke uthole lutho. Bona uze uthole. Ngibonele ifu lelincane lenga ngesandla semuntu ubukhulu balo. Yes. Liphuma elwandle. Ngakho Elisha wakhuluma wathi, hamba uyotshela Ahabi ukuthi akaphutfume agibele ahambe. Imvula isengakamvimbeteli. Kunemvula lenkulu letako. Kunemvula etibusiso letako. Kunemvula yempumelelo letako. Ngizwa umdumo wemvula. Ngizwa umdumo wemvula. Hey, house of praise. Ngizwa umdumo wemvula egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizwa umdumo womsebenzi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli uyakhuluma uthi hamba utshela Ahabi ahle asuthana kuze kuthi tilungiselele ngoba impumelelo yakho nayo seyifikile. Tilungiselele ngoba impumelelo yakho
silalela la inhloko yami angeke ifike la ya Elijah beyikhona khona kodwa athi buyela wabuyela athi ncanzeka akambuki nekumbuka ngoba lo muntu usemthandazweni lo muntu ukhuluma naNkulunkulu lo muntu unemandla ukukhuluma naNkulunkulu kusibuyela kufuna uze ukhathale uze ubone something angeke kwendeke uhambele la ungaboni lutho kukhona lokufanele ukubone kukhona lokufanele ukubone akufanelanga uhambele lithe ebazalwane ngaphasi kwaleli qobo kunemandla. Little Bible hamba umtshela adle anathe uma sekadlila anathile wena soyobuka imvula wahamba uyobuka kokuqala labaningi la betele ukutotesta abangiva ngala labaningi la betele ukutotesta kuthi ngempela liyasebenza yini batobuka ukuthi liyasebenza yini batobuka babona ukuthi hayi man hayi khona liyasebenza lento siyayibona lento labanye benu baphelelwe ngamandla bangaboni lutho inindzaba ngoba abakhoni kubona kufuna ukuthi ubone kuze ukuthi uthole. Little Bible lapha kuJakobe chapter 5 likhuluma ngekuthi Elijah bekungumuntu lofana nami nawe kahle kahle bekungumuntu lofana nathi kodwa wakhona ukuthandaza wamisa imvula waphindze wathandaza wayinisa imvula namuhla ngibona imvula ukhona man of God la olotho sithandazela ngibona imvula etibusiso ngibona imvula emabhizinisi ngibona imvula yempumelelo ngibona imvula yemsebenzi ngibona imvula yetimoto ngibona imvula ebazalwane hayi ngibona imvula yetibusiso ehouse of praise siyo driver sonke egameni lika Jesu siyoakha sonke egameni lelinamandla siyophumelela sonke egameni lelingcwele ngibona imvula yetibusiso. Itolo ngithole isandla kuthi ngingafani nalabanye sema ngifika ngilandzela ngathi bengilandzela bomake eki ngila emuva ngathi mangifika bathi ungafani nalabanye bantu ngabona ngithema ngibona ngathola ngoba kufuna ukuthi ubone kuze kuthi uthole. Little Bible ubonani Jeremiah uthi Jeremiah ngibona sihlahla semalmondi uthi uNkulunkulu ubone kahle Jeremiah ubone kahle kufuna ukuthi uNkulunkulu ay hey singahlali singaboni. Ngiyangibona makubusiswa imoto impostoli asivumele our father asivumele kuthatha liqobo ngekuyithasha labanye babona ngathi kulima thina sibona ngathi mandla inindzaba ngoba siyalati leliqobo leNkulunkulu alibekile kuye sibese siyalibona sibese siyalithola sibese siyareceive uyabona mase uthola uyabese uyareceive vela lento ubanayo. Little Bible yana imvula namuhla ngitele kutomemetela kuthi nalabe ingani khona namuhla itakuna
nalabe kukume khona namuhla kutawuthamba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngaphansi kwaleli gqobo bazalwane akukho lokuyokulimata ungakaphumeleli wena uyophumelela inindzaba ngoba uphasi kweumbrella egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi iBhayibheli Ahabi wagibela Ahabi ngamthanda inkosi Maria lalela iyalalela wadla phansi ngoba bamtshele ukuthi hey imvula lenkulu yeda ngicela ukuthi ulungisele nawe ngoba imvula etibusisi yeda imvula empumelelo yeda labanye bayokuzonda bakuzondeleni ngoba imvula etibusiso iyeda lungisa amagaraji ngoba timoto tiyeda lungisa ngoba hey hamba uthenga amakhova umsebenzi wakho uyeda ngiyamemetela ngithi mine ibusiness yakho hamba ulungisa ngoba kuphumelele konke bazalwane asicetsise mama Ngasona leso sikhathi litulu lacungtela letfala laba nemafula amnyama athi ngasona leso sikhathi ngasona leso sikhathi ebazalwane ngitshela ukutomemethela lana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuthi somiso siphelile somiso siphelile lithi iBhayibheli ngaso leso sikhathi somiso siphelile labese liyakwata labanye bathi bafathi badoba inyama labese liyasibakathela wabese kuba mnyama wabese kuyaqala Ahabi usendleleni kuba mnyama nje Ahabi sewusendleleni udla phansi hey ugibelile uyashaya uyahamba Ahabi uyahamba inindzaba lento lekhulunywa umuntu kaNkuluNkulu uyive kahle ngoba bekamadi yabona into lekhulunywa umuntu kaNkuluNkulu umathi impostoli aningadi uqinisile smart ngoba lelanga atobita zamcolo silaphakathi sitoba senkingeni ngoba smart kufuna ukuthi smart uyabona Ahabi bekamadi Elijah wavela wagibela enqoleni yakhe nasemahashini wadla phansi ngathi ngiyalibona lelithuli liphakama ngoba bekunesomiso liphakama livala bangabonakali kodwa lithi iBhayibheli cecisa lapha egcineni lithi iBhayibheli wahusha umoya lathela lenkulu imvula Ahabi wakhwela inqola yakhe wahamba waya eJezreeli emandla asimakathe ehlela kuElisha amandla asimakathe ehlela kuElijah ngifuna kusho lamagama ukuthi kusho ukuthi lekhaya athandaza abita lemvula mandla asimakathe bekangeke ehli kahle ngoba uma ayehlala lamandla lalela ukuthi uthini wakhwicela ingubo yakhe ebhandeni lelalusekhalo yaqina wagijima washiya Ahabi yonke indlela leya eJezreeli alisho ukuthi wagibela emahashini akhe lithi iBhayibheli wagijima uma ugijima ngetinyawo takho washiya umuntu lasehashini
wamshiya inindzaba mandla kaNkulunkulu ehlile ehlele phezu kwaElisha. Ebazalwane ngitomemetela namuhla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi siphelile somiso. Siphelile somiso. Angathi ukuthi sikuhluphe nini, angathi ukuthi sikubambe nini, angathi ukuthi sikubambe kuphi, kodwa somiso siphelile. Asukumeni simengethi icathulo tethu bazalwane. Ngesimfula egameni lika Jesu. Labangakagqoki icathulo abeme ngethi inyawo tabo. Ngizwa imvula. Imvula yethi busiso. Imvula yempumelelo. Imvula yemandla. Imvula yemsebenzi. Imvula yokuphila. Imvula yethi moto. Ngisimvula. Ngisumdumo wemvula. Namuhla bazalwane ngitomemetela. Ngithi kude lokuhlupha ngenxa yokuthi sekuphele somiso empilweni yakho egameni lika Jesu. Njengoba iBhayibheli liyasho ukuthi Elijah bekamuntu afana nami nawe egameni lika Jesu wathandaza egameni lelinamandla. Bazalwane niseme ngethi inyawo tenu namuhla ngitomemetela egameni lika Jesu. Uma afika umpostola wafada the bulldozer atokhuluma phambi kwakho, mukela lento ngoba uyathi ukuthi lento la ikhulumako itawenteka. Lento la ikhulumako itawenteka noma ingakayendeki namuhla noma ingakayendeki kusasa, kodwa lento lokusalako itawenteka. Lento lekusalako itawenteka. Wena njengaleso sikhathi uma sekakhuluma, ngiyacela mntaka baba ungathi hleli mona, ungathi hleli mona. Lesi sikhathi egameni lika Jesu, lesi sikhathi sekuthi umukele konke lokuyoshiwa ingcebo kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha egameni lelinemandla. Kodwa kunento lengichazako bazalwane, kunento lento oyikhuluma kancane ingakushiyile lento. Lesandla lengisithola itolo. Ngicela ukuthi singakushiyi nawe. La ukhona khona before siye kumpostoli bazalwane. La ukhona khona bazalwane. Lesandla ufika la nje uyabeka lesandla